Me pēhea e kore ai te tangata e mahara ki te ingoa o tēnei kiriata poto, Hangi Pants. He kiriata puku hohe I ahu mai I tētahi whea ko motuhenga mo tētahi tāne me ōna tini wāhine omua. Hei tā te pūrongo a te rina kōwhai, he mea waihanga te kiriata poto nei e Jake rāua ko Claire Mokomoko. E whakatika ana rāua ki te whakaputa I tō rāua taonga ki te ao, I tētahi o ngā whiti waranui o te ao ka tū ki Aotearoa nei. Marae. He kiriata poto e pāna ki ngā hoa wāhine omua o te taonga o mate. The growling now. God's sake, I'm done with... Ko te tutunga o te puehu, he pūkana tonu. The story originated from a memory of Claire's mother. It was a story of her remembering what she saw happen on the marae back in... 1986 it was. Yeah. On Waihirere? Yep. I guess it's not very often you see a woman turn up in red carpet attire to a tangi with bright red lipstick. So very yeah, very amusing. And she's told the story, and then over the years we've thought about the story and we've kind of added on a little bit here and there, and then that's how we sort of got the formula for Hangi Pants. Ka whakarewa te kiriata nei ki te ahurei Show Me, he kaupapa e tautoko hiana e ngā tohu whakahirahira, arā te Academy. A privilege, and we really didn't expect that, and I think it just shows how relatable our film is. But being our first, it sort of gave us some pride and gave us a moment that we shared in our garage. I remember getting the email and I just burst into tears, like ugly crying. Like ugly crying. Aha kua kaore ngā kai hautu I whiwhi pūtia tautoko, nā rāua no I whakangao a rāua ake pūtia, he rua te kaumā waru mano te utu. Just to have all of our hard work recognised, you know, like it took, this was a whole year of planning and writing and organising and just scraping together every little bit of money we had as well, you know, to try and make it happen. So we sacrificed a lot of time away from our children. Ei tanga ihu puku nei, he hiahia no rāua, ki te whakaaweawe etahi atu ringa toi Māori, kia whai, I te tikahurangi. There's a lot of creatives out there that without funding, their stories, their art never goes forward, and then their dreams never get realised. We just done what we needed to do really to make our dreams come into fruition and to sort of give us this pathway that we actually want to travel down as a family, as a company, as a husband and wife team, just for the future. Hei a pōpō puta I tēnei kiriata I tāmaki makaurau. Te rina kōwhai, te karere.